Ngisukuma nokuyikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Badwana abahle basezulwini. Lensizwa eguqe phambi kwenu eyakwamthetho. Yasiyabizwa ngegama lasezulwini uthiwa umvangeli umthetho. Zehlukene lezi zinto ezimbili. Umvangeli wenza okushiwo ushembe. Umthethwa wenza into eyenziwa umndeni. Ngiyayicelele ke eMaNazaretha kuNkulunkulu ukuthi ngingabi mkhulu ngaphambi kwebandla namaNazaretha onke kodwa ngibe mncane. Ngoba umsebenzi mningi ubaba uyeza. Inqolo yomlilo yangena ngomsombuluko. So manje kufanele ngibe mfishane kakhulu ningaphatheki kabi. Ngoba njobe ubaba eza lapha kini inhlelo zenu nane zimkhankaza zimlindile uThixo wabo. Nginibongeleke abantwana balapha. Ukuthi naba nawo amehlo kubona. Ukhona abantu abanawo amehlo kodwa bengakwazi ukubona. Indaba ke ithi uyabona umuntu ofuya inkomo nezimbuzi nezinkukhu. Nomuntu ongafuyile kunomehluko. Ngifuna mina uzibone wena ukuthi mina ngithini. Uma umuntu efuya inkomo akame eminyango abambelele ebuke phezulu uphuma aqonde esibayeni afika beka izandla ayibuka abuya yobuka izimvu zakhe abuka yonke imfuyo yakhe ebese ebuka ukuthi zidlile yini izinkukhu. Lo phuma eminyango uvela hamba yakwa Shoprite noma kwa Spar ayobuka ukuthi ukhona 2 liter ka drink ukhona 2 liter wamasi khona nama-aphula khona nalezi ama fruit abuye nakakuphethe iyona into yakayaziyo le ukuthi yena mayiphuma nje uhamba othenga kwa Shoprite adla ama-aphula adla amasi adla yonke into. Bese uyamthatha lo muntu wena umgcobe uthi akabe umvangeli noma akabe umshumayeli. Uzocabanga ama-aphula nabantu mayimabuka abonke ama-aphula anze yonke into ayithandayo ngoba mayingena esitolo ukhetha i-aphula othandayo. Kodwa uma ugcoba umshumalo wazi imfuyo wazi yonke into uthi mayibheka buka abantu athi le yansizwa ayazi yama kahle emoto hawu ukube kunodadewethu ngabe ngimnika odadewethu la muntu. Athi lo muntu ngoba yena ujwayele ukugcoba inkomo ayipolishe asenze yonke into ibandla ke libulawa ngama-aphula. Ngithi kini ngiyanibongela inhlahla ngoba nilibala ngama-aphula nase niyalibona unyazi. Nginenhlahla enkulu kabe kuningi engakusho. Thina ubaba emzini wakithi kwamthetho wankosi yezwa wayifika inkosi yayifika ingene iphume ngale inkosi ilanga. Ubaba omkhulu wathi qhamuka kamuzi mawusuke eMbonambe mawubhekelele eGibisile esikhumbuzweni kunendawo ukuthi eMbonambe kwamthetho wathembelisa. La ngazala khona inkaba yami lapha ikhona. Uma ifika nje lapho uma amaCrossini amabili ayasithatha igomo 108 ngoba afuna ngigijime. Uthi uma isamaCrossini uyababaza ubuka emuva ubuka uThabethe ubuka ngapha uthi umntanami hey khona isikhathi esibi lapha siyofika uthi ngikhona uswidi omube abantu abami ukube kuya ngami abantu amaZulu abengezukudla kodwa ngubona awuzowuthanda kakhulu uthi ke uyabuza uThabethe uthi baba Nkosi enceke inkosi siyakubona ngani uthi mntanami niyobona bayawudla bawudle uyaba noshukela bawudle bawuthi uyobona sebewunweba senze yonke into wathi lo swidi ukube kuya ngama abantu bebeke bawudle ngoba kuyozaleka abantu abasawubophinda beso ngoba lo swidi umekiswa kabi namafuthetha. Ushubhombela abantwana basezulwini eqhamuka yemaphosa ezosuka ayethemba limba useyithemba lembo sekuyithembelisha. Ngiyangidabuka uma ngibona umuntu ayina zethe ushingana. Ngivele ngimimitheke ngoba into wayikhuluma uthi indlondlomo usuguqabadela umlethi nomjolene wayikhuluma wangananaza wathi kube kuya ngami abantu bebeke bawudle ukuthi kodwa ngibona bayokuthanda kakhulu hey ukubona nawe ekhaya. Ukubona nawe ekhaya
ekhaya emzini kababa ngeke ngibabize ukuthi yabona maka wadla uShephisi hamba uyohlambuluka awu baba awu ngithi hamba uyohlambuluka kumshumayeli usho ngiyahlambuluka ngidla uShephisi ngoba uyidlile nja ingakho abantu bengezwa phela ushamba kwaqamba mangamaNazaretha amen ingathengwa ngubani maNazaretha angikhuluma indaba yomuntu kodwa qaphela ukuthi bawukhonza ama-aphula ukhonze zonke izinto liyadliwa ifruit kodwa uma ujwayele ukuphuma ngesitolo uhambe uyoma uthi ngiyesitaka kwaSpar ngiyothenga lezo zinto ubuye uzidle ayikho into ozoyifundisa abantu ngoba ujwayele ukuthi wena uthenga into edliwe kuphela namhlanje ehlose ukumkhonza uNkulunkulu ukubombela efika into abenza kumthetho ungena esalweni sakwahlekwayo ufuku uyangena uyahlala ubhombela ihamba iphele ethemba leshi iyaphenduka ibuke emuva ithi mayithi ibuke emuva ithi mntanami ithi lalela ithi ngize kuwe ngizobeka lento into yami ungibekelele iphasela lami ngiyothi mase ngibuya sengiyinkosi esihlanu mntanami sengeza lapha ngiyofika ngithathe iphasela lami bese ngiyalisebenzisa akekho wazi lokho ungacabanga ukuthi unyazo lidukile nje olihlezi la amen akona umuntu mayithi usathi unyazo uyaliphikisa noma usalo nayo anomgada maNazaretha yathi ungibekele mntanami ngiyobuya sengimncane sengiyinkosi ehlane yathi ungibekele yabekela hlala ehlalele salukwazi sabebinyeka singebhokisi elincane bayawasa amabhokisi anakhandwa ngamaplangwe amahle lihlibhulukwe ligoqwe kahle bantwana basezulwini yathi uma sifika uthatha udlalo zasiyama lapha ethandaza yasibheka ngapha inkalo zamakhala yahamba oqale kwesibili yathi masibuye yathi mana mntanami yathi mani lapha yathi khuphuka lapha gijima lapha uzofika umzona Hariboma ngalena uzofika salukwazi emnyango asaboni kahle emehlweni ufuthi usefikile lo wabeka ibhlukwe lakhe amen yasegijima bafathazela bayibafika khona bathi basisazi siyanduluza sithi batabami nithini athi hayi sithunywe uShembe uthi asizolanda ibhlukwe lakhe uthi hawu mntanami lo nithi akazolanda ibhlukwe ungakanani ngomzimba bathi mncanyana bathi unjani umlomo wakhe bathi eqhaqhazela wathi uye owathi uyobuya eseyinkosi yesihlanu asesigaqa ngamodolo sesilanda ibhokisi laso asethi yasibamba aseliyamnikeza aseliyahambisa athi nathi ibhlukwe uma ifika unyazi lugqoka ibhlukwe laseliyangena ibhlukwe lathi thaqa lahlala njengoba lunjalo pho wena uthi asilandele bani ubaluleke simlandele lona osafaka izibuko osahamba ngegolfra ubaluleke simlandele
lafike lahlala ibhuluke waseyilungisa uBombela wasethi batabami ngicela nibe munye lapha kaMthethwa ngicela nibe munye wathi kubelele ibhuluke lami laduka ngabe kuphele konke umnazethe koMthethwa yabona uShambo maya esendaweni wonamathela unikele kakhulu uyagada ukuthi ungaphambuka ungakhubeki namuntu njengoba eza njena kade ukuthi ungacunuki ukuze ukwazi ukutoma umuntu ohambe ofaka ekhaya kodwa uma ujwayele uthenga ama-aphula nobhanana uphuze udla amasi uphuze ikhokhi uzokhohlwa ngoba uyabusa yabonga nje Shumaheli ngibona insizwa ziyasebenza nange ufuneka esontweni ungathi uma kunobe kulapha seyinoloku nibibinyaka hayi wathi uShemba usebenza abashuma cha gadana abashumayela ukuze bengaduki nabashumane basikade nathi yabona nje ningigadela impela lezi lensizwa kakhulukazi ngiyayazi nje ekhaya iyahlonipha ngiufakazi mase phoxa ningalwi nisimemeze ozamvangela umthetho ozamfundisa ungubani siyofika sihlale la simlungise angaqheli kini futhi ngamthathi ngola amanibona nithi baba mshumana uhlale la sathi kasaboni kahle mkhokheli hlala lapha uyabona nangu umntwana uyazi na ethempelwe ngoba usekhaya umkhokheli nomshumayeli bangabangani umkhokheli wakithi ngithi mina uma uzokwenza izinto umkhokheli engazi umshumayeli mina nginelungelo lokumisa umthetho awunandaba ukuthi ulava udali ngathi mshumayeli uma uzophuma uhambe mkhokheli ngihambile ngisendaweni ethize uma ekhaya makufika umuntu mkhokheli noma kufika umgcotsha wotshela umhlambululi enza ukuthi umthetho walali ibandla njengoba kusetshenzwa uShambo ufika abuza bengekho amadoda uma ungekho umuntu na ethempelini yabonga nje yabona niyalungisa nani nimile niyakhola inkosi engibusisa bese ngidipha isibusiso sokuthi anidukanga amen phela ngeke ngifike la ngibona ukuthi hayi la kuyaliwa lapha angiyeke la kuliwa khona ngoba uShemba mina ngabunjwa uqobo nje bengila umama wayesemile ezela intombi umkhokheli enqabeni wazala insizwa igama lokwathiwa umuntu kayise eyathi igcina isigula kuthiwa iyothwasa ngapha wenziwa into wahlinzwa ikhanda lisuka la laze lokuphuma ngapha kwaze uphuma ibhungane ekhanda asilazi laqhamuka ibhungane wase kuba yimina ngiqhamuka sekumile yonke into uyahamba eMatuba umama nobaba baye kwaBheka uZulu ila ngabe bafica inkosi imile inkosi la ngebe eminyango ithi hawu mntanami uzofunani lapha uthi hayi baba sekumile usho baba usemile unkosikazi baba ngisabona uthi sekumile eyakhe ingane lo mama isentabeni yasenhlakazi ngoba lengane azoyizala iyolokhu yenza umsebenzi iyobi wenza nami ayizukwenza okunye okwehlukile uthi wabothi awunganikele emkhombeni isentabeni enhlakazi noma ngicotshwa ngoba mshumayeli ngagcotshwa entabeni enhlakazi kwathi kwehliwa nje kuye ezantsi ngaze ngigcotshiwe noma sengizoba mvangeli ngathi mangifika kwathiwa lo namkhuphuleni lo nambiseni lapha wabizwa babe khona bakhocele nompanza kwathiwa lo umvangeli manifika ezantsi nimlethe endlini ngaye ngangena endlini othingo ngabeka isandla kodwa nasezulwini egumbini yenza umsebenzi mayibona inkosi yamaNazaretha kodwa kwakusho inyanga ezulu eJudiya ngo1983 yathi lo umshumayeli wami kade samgcoba akakubhekiswa umuntu angizange ngikhonzelwe angizange ngivotelwe kodwa kwathiwa nje lo umshumayeli uyabona into enjalo namanje angaze ngigudluke lokhu ngama ngamalapho ngathi mina uShembe engiyokumbona oShembe oshuwa ngabantu angimfuni namzala ibhama unyazo lumenyezo kodwa amadoda ashona phansi athi wadla mdu athi mina lo muntu uthini bonke labantu bangale ngaphesheya bahlezi khona ababa sathi sigiya thina sijabula babe ichoxela kanti bayazi bona ukuthi bebekhandani ngithi nina ke ngizonibonga ukuthi nibe nenhlahla la amen nize ningaduki amen futhi la uma ungaduka manje sengathi ungavela wakhela iphalishi nje uthwala iphuze kuze kuyoshona ilanga ungahle ngoba lento esikhona ngikhuluma ngakona lapho phongolo inkosi izongena ekhalethu
yafika misa imoto ingaqonda noma uzwenkosi kwasibiya yasibuka ezantsi sithi bantu abami khona isivumelwano engasenza lapha nakhona futhi ushento mdala uthi khona into yami engiyibeke lapha yafika yahamba ekhahla leti khande yaphicwa ngesenge sagude lekuba kubona uphicwe kahle yafakwa phakathi uthi ubombe uthi unyaze khona into yami engayibeka kulowa musi esilehandle ngathi itshekile esihlele sihlezi sithe hey mana zasemthandeni ushayamba amen. Uma behamba bayayidonsa la behamba bafika yafika bafica intolibhatshe enhle imalithatha unyazo luyivula ekhala ivuka leyigqoka uyangena ihlala kahle intolibhatshe usize onyazo usize kaBhombela amen. Usafuna namanje usafaka ibuke idemile usacinga ukuthi ngabe uye la ngithi shembo usungikhumbule ngamphikisa uNkulunkulu uma ke washintsha uShembe nginamathela khona lapho mayibona inkosi yamaNazaretha amen. Indaba kaShembe injalo uma uzokhohlwa ukulalela nje ubese ungenzi vele ukhohlwa ukuthi usakholwa asithi Matthew 24 verse 7 asithathe isigijime nje umbukeli washo Mshumayeli 24 verse 7 6 amazwi ahlangile niphikisane nje isizwe siyakuvukela isizwe umbuso uyakuvukela umbuso namhlanje kekho ngabo ukuthi umuntu uxabana nomunye umuntu engazi ukuthi ubangani kuyakuba khona indlala nezifo namhlanje kukhona indlala abantu baswele imisebenzi abantu baswele sebeze bantshontsha abantu abathanda ukuntshontsha kodwa ngenxa ukuthi balambile baswele akazi uzokuthanga ngani isinkwa ngenxa yezinto ezivukile umbuso ovukile uzowavukela ngisho uShembe uqo nokuzamazama komhlaba izindawo ngezindawo uma ubheka la emhlabeni uyabona abantu abasagqoke ngithi usudlula ubuke nje usevela afaka into engaka umuntu ngobulambeli ufuna azi ukuthi uzothi uma kuthiwa 25 rand noma 200 rand igame usukuhlale wena kodwa ngoba ungcwele ngeke uhlale wena lezi zinto zonke ziwukuqala kokuhlupheka namhlanje yonke lento lapha emhlabeni kuhlupheka umuntu ophuza ikhokhi kakhulu umuntu ophuza amanzi kakhulu umuntu ophuza ukuhlohla kakhulu umuntu ohlobo sekuqala ukuhlupheka ngoba uma ngabhemanga uphatheka kabi khona niyakunikelwa ekuhluphekeni nibulawe uyabona ke manje kulukhulu ukubulawa niyakuzondwa uyabona mawuzondwa ngabantu ungaphatheka izizwe zonke ngegama lami namhlanje uShembe mayiqhamuka babethi nakhulu namhlanje mawuqhamuka unyazo zonke angabona embazwana unyazo lusuka emizini omkhulu luya kwaJobe kunesihlahla ngapha owakuthiwa kusesihogweni ongapha kwehlathi lasi babusulu yathi mayiqhamuka apho into kamayekisa yasishona lena yathi masibuya yasingena egalaji yasiyapaka yathi mayiphuma yasifika umgwaqo weqa uthi bese uphuma uthi yasivela imala yasibheka le yasivela phezulu ishaya imoto yayo kancane hayi suka baphuma bonke abantu abashova amaphepha ehlathini baphuma beza bazoguqa babathi ingcole yashaya insizwa ifaka igindi idla inyama yathi ayawuhle umuthi le ndoda base siyahleka thina uthi uShembe udla umuthi abantu babona uNkulunkulu sithi lazinsizwa hey sibona isimanga thina sithi lo muntu ovela emotini wathi uqhamuka indlozi zehla zabuza ukuthi nezali lapha ehlathini phumani saphuma sigijima sasigijwa indlozi yathi hey mkhonzela unyazi mawuthiwa luzofika nini lelo hlathi laqedwa lonke ladudulela sala laba blank ngoba unyazi lubuka ihlathi ukuthi khona inkinga la abaningi bayakukhubeka abantu babona uShembe babona ufaka ibheshi nje bayacasuka banikelane bazondana uma bekubona ufaka bathi nazi iqhaza zakwaShembe hey singcwele ngoba thina uKristu simazi ngokumbona abanye bamazi ngokungamazi baze besho bethi alikho elinye igama thina sithi likhona Goza kuvela abaprofeti abaningi bamanga bakhona abaprofeti bamanga namhlanje labameza indleleni abanye baze uyabona mayithi umuntu haleluya wabhasoba khona into fire esandleni waqaphela neNazaretha amasithi wabona ukuthi khona inkinga kuleli Nazaretha seliyashela badukise abaningi abantu abaningi baduka uyabona abantu abangale ngaphesheya abathandi bafuthe ukubuka umuntu udlula ngemoto uyababona sebesele bepolisha imoto njalo abasathandi badukiswa ngabantu
Ngokuvama kokona kuza kuphola uthando lwabaningi. Ngeke uma konakala izinto abantu bayithanda. Isiningi mfana kithi. Isiningi ngathi ungathola intombi enhle ugana. Uma uyedwa umfazi ucele kumama wengane zakho akupho isibili. Ninganqabi phela nani bomama nithi indoda yami lena. Unganqabi okay uthi awu uyafuna ugana baba. Ngicela ulinde ngoba kungenzeka uthi uyagana ugana nonkiloyi. Amen baba. Uyawazi nonkiloyi? Niyawazi nonkiloyi batakwethu? Kukhona intombazana lapha isuka eThekwini ngeke ngisho iwakawani iyonyazini ngoJuly siguqe ihlezi kanje uma Linda nje mfana kithi ile ncwadi uyakhumbuza ukuthi thini uyifunde omunye uzongifundela uMathewu 11 verse 6 omunye afunda uTitus 2 verse 2 omunye afunda uLevi 19 verse 27 omunye afunda abasaGalatia 6 verse 4 angazi ngabe ngiyasho kodwa ithi le ntokazi ithi baba ngiyagula kunento enyuka lapha manje siyaxabana nomyeni wami uthi inyuka lanti ikhuphuke njalo izizongivala uvula bese ngiphelelwa umoya iyathula unyazo sezulwini sihlezi kanjena epulpit ngaphakathi ethempelini ebuhleni ithi hawu Ndlovu uthi baba gijima usela abezwe Ndlovu athi hamba umvulela amanzi ngiyalibona lesipapa 500 bahamba ethi busala wambusisa uthi hamba nale lamakoti uyena engale ngaphandle lapho kubhavela khona obaba ushembe uyasibona noma sihlezi ukhona nasibhafa kuyo uyahamba uyifika ngale ngaphandle wayema phansi kwesihlahla wayemnika lamanzi waphuza wathi aphuza waqeda konke waqala lo mama wenza ukuthi waphuma amagweba angagcwala u5 liter wasuka uthi umshumali buya ngapha kwakapheli uthi kwakapheli abuye ngapha eceleni waphinde kwaba isosoloko waphela amagwebo uthi uzwana umshumali uthi ayikushaya umoya wathi asahambe sekumnikazi wabantu silalela inkinga hayi sala udla amagwava uhlazi lokhu ukushemba uthi sibuku sikhoza ubuntu wosa nawe una uvulelwe ngisho amasango yathi uma ithi yafika yasiyanyakaza esitulweni into kamayekisa yasiyanyakaza kancane yathi usufikile mama wathi sengifikile wathi uzwani wathi guqa lapha wasethi khona amafutha athi angakawatheki baba wasememeza umtshali bisala umtshali abusa amafutha ladana amanye amanzi wabeka wasethi mntanami isizwe uthi hayi baba ngiyeswa akusekhulu ukushaya umoya uthi yasiyabuka le yasibuyisha izandla phansi yasithi ukuhlehle esitulweni yasibuya incipha yasiphinde yambuka yayisithi mntanami uyini ephumile wathi baba kuphuma amagwebu baba amakhwe wazi uthi lalela mntanami lawa amagwebu yila madoda ubuqatshulwa kuwo indoda nendoda idlula kuwo yiko lokufa ukugulisa akho bangako hlule kuwo wathi lamagwebu umntanami besikhipha amagwebu ukufa kudala ukuthi uhamba uqatshulwa yonke amadoda indoda nendoda yokuqala iyafika manje izofuna amathayo nesibili izofuna wayo nesine ukusho unyaze lukhulu hayi ukuthi asixoxelwa yazi lithi wesithathu manje azadlula ku20 amadoda amatha aqiteze ulokho kufa besithina aboshembe sesokulapha hamba inkosi ibusise hamba usosindile ihambe isezwe lithi intombazana yathi uma injenga lapha wathi hey woza lapha wasiyesa wayesethi yona le ndodo xabana nayo wayithatha hayi baba ngayithola khona lapha eThekwini wathi uyakhala umfazi ekhaya uyalila wena uhlezi nendoda yabantu la usacabanga umuntu lesilandela inkinga ethandwa uwe la lalela insizwa ayacinga amathako ngomhlaba phela uthi uyisoka qala lapha aqala khona uthi shambe ngiyazi ngaqala kwaMpungoza ngeza kwamtshana ngeza kwangobese ngeza kuphi uthi uyisoka qaphela uqale kuphi lapha uphuphuhla khona athi amakholo umuntu nomuntu nendawo yakhe yakhe kuphi nawe sisi usuyilungise Jeremiah 4 verse 8 usuyilungise hayi khona funda mfowethu funda yeya entuthaneni wena uvila phansi ukhona abantu abangamafila abangafuni ukwenza lutho uthi wahlala suka namhlanje hambe yobuka intuthwane before kubuyibulale obonisise imhambo yayo ukuthi ihamba kanjani intuthwane noma ziyahlakazeka noma ijawula yini uqonde bese uyaqonda ingenamholeli lento ayinampasi nambonisi ayinamuntu oyikhombisa indlela nankosi ayikho ngishishifu yakho lo nenkosi unendulu nephuzu nekhansela unemayor kodwa wena uyaduka nonyazi kodwa usaduka ehlobo iyazilungiselela isinkwa sakhe uyazi ukuthi kuzofika isikhathi sokusizi aqoqa afake emgodini ahlale asihle badaba
Enkwindla ibuthe ukudla kwayo. Iyo sekufika isikhathi ibuthe ukudla kwayo yenze njani? Wevila. Wefila awuphinde kancane ngathi uphakamise izwi. Wevila. Wefila. Olala kuze kube nini? Uyolala kuzwale bala iselfone empedeni ingane izifuwe ngo10 akuphuze ngishiti inkosaza lilibele ifoni iyacofa cofa nomama wala ekhaya ukudla kuze kushe ulibele generation sebelibele impewu sebelibele uzalo kuyasho ukudla endlini indoda iziyophakelwa ngabanye abantu yona ihlezi ulibele ukubuka yonke into engafanele lalela awuzukuthola ufunda lutho lapho uma uyikholo lezinto ezibuka lapha uyithanda kabi. Wovuka nini ebuthongweni bakho na? Uyovuka nini ulobuthongolele kukho? Ubuthongo obuncane ubuthongo obuncane. Ugozela okuncane. Ukuhlanganisa izandla okuncane. Hey bakithi. Boze kulalwe. Joma funda enye ziningi ngebizini. Obusisiwe ongabukeli ngami. Umuntu batala basezulwini othi mayihlezi athi mayibuka abona umuntu omubi engambuki ebese ebheka eceleni. Sebemukile. Yebo. uJesu waqala ukushumayela kubantu ngoJohane. Wasethini? Wathi naphuma niya ehlane ukubonani na? Sebemukile uJesu waqala ukushumayela kubantu ngoJohane wathi yebo. Naphuma niya ehlane ukubonani na? Uhlanga luzanyazanyiswa umoya na? Umbuzo yebo Nazaretha unani bone ibihamba laphana isuka laphana iphuma embheka ziphuma zehla ziyalena ububuthi wena leyo nto izanyaniso ubani? Ethi uma ingene homisi ingungu mahlombe irori bese iphenduka ibheka yena Kepha naphuma ukubona bani na? Umuntu owambethe izingubo ezingcolileyo yini? Bhekani. Yeah. Abambethe okungcolileyo kini. Yebo. Basezindlini zamakhosi. Lalela bafowethu. Namhlanje uma usaphethe ngizokhuluma uyinazi usacija usayigeza insimbi uyipolish insimbi. Ipisting noma i9 noma yini uyipolish. Uyiphoshela bani umnazethu uhlezi kuwo. Ukhipha irasti kuphi ifoto nomqhele ohlezi kuwo. Akade uthi oh ani uJehova usufiki uliphethe ubhoko lwakho uligaqela basha amakhosikazi angithi bomama ifle ngubani ifle losawo manje lo sethe jole esontweni ubani lo sethe wathamba lapha esontweni ubani lo sethe goba lezi izinto ezizophela ubuso bakho ubani ifle ngubani Iveleflalelo unokhilibu yasho uthi lifulo ubani lelo sango ngoba zonke izinto iphethwa uwe uyafika uthini kumnikazi wabantu yakwenzani wena ozochitheka hayi indaba enkulu ithi sakwenzani wena ozochitheka noma ugqoka okubomvu namhlanje abantu nje bafanele bagijime baye kwaPhilet noma kwaWoolworth noma baye kuphi bayothenga izinto enjani noma uvatha igolide abanye bathenga lezi zinto amakoti la ekhanda abasayifaki basho mayini ayisekho insoyi ngaleni bangena bahlala ukuthi hey bashila batisolo belungiselela ukusesontweni ufaka hongu banekame ukhona njalo umshumayeli usekameleni uyahuva ngabe uhuva ikhanda ususa amanzi endoda oyisemkhulu sokuwabeka phansi uthuli nje ngamabuku
noma uhuqa amehlo akho ngomuthi bakhona nje bamekapile la mongathi stand up and have a look this is uzofuqala bamekapile umekapelele esontweni uyiNazaretha ngoba umuntu omekapa uyamazi nawo ve uyakuhloba ngeze yonke into oyenzayo noma uhambe kodwa hawu wabona amaNazaretha asenjani asefana nathi abakuthandayo bayakudela uyosho umkakho uyakudela indoda kuye kundoda uthi hawu yini lento leni yahlupha uthi indoda yangilahla baba kanti uwogcobe lento bafise kuba ufe bakufisela ukuthi uhambe emhlabeni ikuyakwenza yami intokazi phela iyafundisa umema ngiyafika ngidla ngiyangena ngizo empaka imoto ngene Hlezi phansi intokazi ethe ibeke nesiqamela esikhulu phela shawuphi icosta lana ngathi inhlanga ngathi hawu bashika ngale awusi switch kagesi abuya ngapha ngangena emotini qonqa sizo hawu uyapha baba afika ngayihlaya nomkhokheli sabona sithando sa siyaphula akusho hayi ngihlala khona hawu baba wasukuye ngoba ngalekhaya ngathi ngithi la hawu baba ngathi hey ngithi la banya besithi baba sathele uyafona uyabhala ngalubuka balubuka Thethi ngasemfolulini ngathi mama ngicela uthatha ingane yakho ulanda embuzo ekhaya iteleshi inwele ekhaya emsini kababa mayifuna ukuthi sagana imfundo ayihambe nemfundo yakhe anginamsebenzi anginasitojet noshembe anginamkhana ngifuna ukuthi angiphazamise kushembe uma senze izinto ezivumelwana la ekhaya sithanda ngoba sithe siyathanda sikana nami ngikuphatha kahle nawe ungiphathe kahle hawu mkhwenyana ngathi ngibona imoto ubaba esala esefika naye uyilashila imbuzi me uyangena wenze njani eka me ngajululela nje ngabo me ngajululela nje me ino wenze njani wena yini wenze njani angazi na mama bengihlezi ngasekhanda wathi kuphi ikhanda lenzelwa ngaphandle ngoba umsebenzelwe ekhaya bathathe ekhaya bathi nasi imbuzi ngathi ibekeni ikhona lapha nangizoyinquma mangithanda Asingenquma ngathatha enye ngaphinda ngathatha inyongo enye imbuzi nganquma ngamthela ngenyongo ngathathela ngathi la ekhaya mntana mawuzogana ubona amakhosikazi engeswa nje ingoba asula inyongo yamadoda Nenkathi uthelwa ngenyongo usuqinisa ukhakhaya lapha eka usuyiphatha kahle ngoba nakho phela indoda yakuzama usuwenza yonke into ephambene eka usucabanga ukuthi wena usuzogcina uyofuna umuthi udlisa indoda kanti umuntu odalwa inkinga huwa Kepha khuluma wena ofanele ukufundiswa kuyisiminya Njengoba ngikhuluma nje ngifundisa isiminya mshumali sengizovala ngikhuluma iqiniso ngeke uluthola uma ungalithandi iqiniso resign mfowethu uye kulapha abazodansa khona Ukuthi abesilisa abakhulile hayi zashintsha izinto ababe ngabaqondayo abaqotho ngoba sekungakuhle yashishisa ake sibuze la awuphinde qala phansi Kepha khuluma wena ofanele ukufundisa kuthiwa mshumayeli mkhokheli baba asikhuluma izinto okufanele sizikhulume eziyiqiniso Ngokuthi abesilisa abakhulile akutho baba abakhulile babe benjani ababe ngabaqondayo uyabona ubaba uma ingaqonde ekhaya azabuye ngo12 ebusuku athi bengihlezi nomntwana eshengahlezi nomntwana ubehlezi nonkosikazi womuntu uzobulala indlozi zomzi wakhe ekhaya zoba bamkhulu bakho bawuthandana nonkosikazi womuntu namhlanje nebukwenza kuyiyeke abaqotho ubese uba ubaba oqotho abahloniphekayo uthi uma uhamba nje uyabona nje basihalela laba abangabangona abasibuthi zazi insizwe kaShembe bafise ngathi ngabe siyabathatha asikwazi ke bafowethu ukuhamba olanda ukanagana kade wakhishwa ngesamasonda ampanje bose uzobuza ekhaya ngiyakutshela inkinga uzokuhlupha usufuna ukufaka amasonda wasangeni abaqinisekileyo ekukholweni bese utho baba baqiniseke ekukholweni uyabona ubaba othanda ikolo uthi mayithi umshumana bathawethu sihamba aze lonto siyelapha ungafeli ukuthi hey hlala ngathi lo mshumana asigulela la ekhanda nasekuthandeni bese niyathanda nasekubekezeleni bese uyabekezeleka hey ungathi unkosikazi ma ezintembe ekhaya bese uyadikila ukudla usenze mbize umjeze semtime ungcono kunoba uhamba umgubhisa umbukise ngabantu ubulala inkomo ikayihlo ubulala umkhulu wakho
ngoba usuthethe isinqumo umhlawulise the same time available ukuthi ngihlawulisiwe icela libukisa ngabantu usuyamtshinga usihambe nale mapayipini exoshwa uwe Kunjalo abesifazana abakhulile left manje shintshe siku right mkhokhe angathi anizwanga kahle abakhokhela uphinde uthweni Kunjalo abesifazane abakhulile sikhuluma nomama abakhulile la abahambe ngokufanele ubungcwele umama akahambe kahle ekhaya ungatholi isalukwazi siphuma ngamaledress amabele aphume ngapha sifake into sesifaka inedress kona ithi hi go ngemuva hayi isalukwazi asigqoke kahle singafaki ingubo ezimfishane ezifeza amaqakala size seqe ngento kwamadolo bangabi abahle bayo musa mama ukuhleba umalokazana wakho nawe abakuhleba bakhathala nawe usuhleba ingane yabantu usuyibize ngesikhawuntana esikhulu uwe ngoba nawe wayiphatha imali yendoda awuphazaniswanga ingane ayisakwazi ukuphatha imali yomyeni wayo umi ngemuva kuyohamba nini yodoti wahamba nini wena bangabizi idakwa ungabonakala awusho kwamina lokusho iBhayibheli bafowethu ungabona lo muntu useyayingiza ngiyangayani yalo mina nganginto yakwethu mbambili black label bafundise okuhle bese nifundisa izinto ezinhle nabomama abadala ukuze bafundise abesifazana abasha umama emdala ekhaya nenhlebo enamanga eqoqa ingane zamadodakazi ayibekela eyilahle zamadodana uzofundisana kumakoti bathande abayeni babo nifundise lezi ingane ukuthi ithanda abakhwena babo bathande abantwana babo ithande ngisho ingane zenu baqonde babe mhlophe iyeke baba siningi fala ngesithupha ngosalifunda iyeke manje liningi ngabe ngiyalifunda kodwa sengibalekela isikhathi bathi sezwile ukuthi namhlanje yena ngithi wena osenza izinto ezimbi namhlanje ube nenhlanhla uthi uyongena umhlangano ethuthukweni ubusutsheliwe iyeke leyo nto uma ungayeke ngoba lo nyazo lukhuluma nje ngamanje ngiyanifisela inhlanhla ukuthi ushembe bayifika ningawubanga umgidi layini angizale ntombi ngicela emkhabeni ngiyambona umuhle umama wengane sikhwele umama namanje akanaso isikhwele omama babe u6 nje wayihlalela nje umama bapaquze ngapha umama ayijulele nje ithi inkosi la ngamkhombeni ngizokunikeza umakoti oyosala naye emhlabeni ngeke ngimenze umkhokheli kodwa izingane zakho eziyobe zisala lo mama ngiyozenza zibe ngabakhokheli ngiyozenza zibacotshwa ngoba ngifuna kube umngakho lamakhosi azamanya ukuganile azoshesha ahambe emhlabeni usala yena nje namanje le ntombi yocela ngoba ngifike nayo nibona isephili phela ngabashili isha umgidi uhlokoza omakoti babiza ihlala ayibathethisi ithi usala lapha bami ithi niyabona lena imbali eneniwe ushembe iphatheni kahle uma ingenzi kahle ithi wemntanami awushaya imoto uselapha luwile uthango ngithi ngiyafika athi wemntanami omakoti bakhala ngokuthi edawo baqinisile mama athi hamba kulungise ngithi ngiyabonga Dubandlela amagaya inkomo sengilele bese ngiyabonga phela seyasekho ubaba ngisele naye umlahlelana umama wakho ngoba usigana omakoti esikhalaqala ugcinile umthengile impuphu umama wakhe kawumonde ngoba ugane inkinga ukhona amadoda agane ngoSathase usebethola izintshula usazi bazonjani akasazi uthi ngizako bona umama athi hey uyapi uma ubamba indoda ingaye ekhaya kubo mzwane hamba emhlabeni uyahamba ugigima wonke igoli leli idedeli ekhaya uhambe nawo phathi sikhomfa uphe ukusho upheka amadombolo wenze zonke izinto ubuye kwekuhle bathi hawu siyabonga amakoti uhambe kahle emntana womuntu nasi sibusisa ubuye naso mayibonga Nkosi yamaNazaretha ngithi ke mina lapha ekhaya ake sithathe umthetho ngobuya ngeyilanga supho ngoba siyathethiswa abantu kwethu bengizawuhlala nje bengiphinde futhi emini ngoba imnandi ngophinde kodwa ngenxa yokuthi asingahlali indawonye sesathiwe ukuthi uhlalele into adlula bengizohlala ngoba kunezingane zami nje ngithi sesanda neso ngihlala utana sezulini ngoba ushembe nenza intente ade ngokubuka ku TV lo musu nenza intente Inkosi nibusise wenza kanjalo lesonto waloba ubona abantu bebanga umsindo lokhu nanihambisana naphukuphuku uphuma uqolo 97 namaza mhlambe yokugcina sivale ingoma esithathu umshumayeli ubani lo seduze shumayeli ubani umbatha fula ingoma esithathu wasovala nga 97 namasahlambulwe nika
97 namaswahla. nika ukuhlakaniphileyo wohlakanipha yena. Hayi ngimfunele lithi oyalise deleli. Awuyifunde kahle amazwi ahlaba izaga lezoyiphethe lapha. Angifundele ingane zesikole mina. 97 amazwi ahlakanipheleyo. 79. Oyala isedeleli. Awenze nje ke mngani wami. Ngicela nawe aphenduka ubabuke. Yenza nje. Oyala isedeleli. Awushaya ingane ukuthi ngoba ukhona abantu abangazi ukuthi umthetho ukhona sezandleni zakhe. Yes, start. Oyala isedeleli. Yeah. Uzuza ihlazo. Uyabona uma uyala umuntu owayisayo ugcina nawe yaza kunyanye lo muntu ngoba uyala umuntu ongaphuwanga isibusiso. Okhuza omubi. Okhuza omubi. Ububi kuyena. Uphenduka ube mubi kuyena uma umyala. Ongayali isedeleli. Yeah. Funa sikuzonde. Ungayali sedeleli funa sikuzonde. Khuza umuntu ohlakaniphileyo. Kuza umuntu ohlakaniphileyo. Nawe wokuthanda. Naye futhi uyokuthanda. Nika ohlakaniphileyo. Nika umuntu ohlakaniphileyo. Ohlakanipha yena. Hayi ningi bathani mba vala inkosi kubusisi. Manazaretha. Makhosazana. Singane kaShembe. Ungasondele emotini edimile. Izokuyisa. Futhi ifoni ngoba kade ufunda phela uthenga 10 onza zonke izinto usukuphi lapha ke. Iyeka phela manje ungabe nayo indoda yakho uWhatsApp nobani. Ngoba ukwacelwa. Nikhona abadakwethu. Ake nishintshe ingane zami. Niyifa lika Shembe. Lithi mase limemeza unyaza iphuma lapha seyibhekele yena bese ebuka emuva abese kuvuka uhlafana kunoma ubani. Ngiyanicela abadakwethu. Msana ukuwa seliwile bengizosho ukuthi kwawa kanjani Nkosi busene kuswile Nkosi buse siguqa abangcwele Shumayeli kababa ngoma esithathu Nkosi ubusise Hello Nazareth Siyasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu bangcwele ngicela ukukhonga ingilozi yasezulwini ba uNkulunkulu angibheka ngithande
nginazona eziningi ezihlupha umoya wami angikho ngcwele phambi kaNkulunkulu ngiyisoni cela uNkulunkulu angibheke angithande adlulise umsebenzi wakhe ngini ngami ngibe umbhobho kuphela ukukhuluma indaba yakhe 221 ngiyeza Nkosi mina ngedwa anginaye anginayo umpheleki hawu baba
2026 levy. 2026 levy. Omunye ngibhekele Matthew 11 verse 28 to 30. Ningilungisele kahle abantwana benkosi njoba siphelele la. Omunye noma wena ozofunda ungajaha. Phinde futhi ongibhekele incwadi kaMshumayeli 3 uqonde evesini ethi ubheke ivesi ethi kunesikhathi sokulima sokutshala nesikhathi sokuvuna bese ufunda futhi incwadi Amazwi ahlaniphile 6 verse 16 noma 16 verse 6 uzoqonda khona eMnazaretha ubheke ivesi ekhuluma ngokuthi iya entuthwaneni weNovilaphayo ufunde indlela zayo. Kalaphi Anobangcwele kimi anobangcwele kimi ngokuba mina Jehova ngingcwele kusho uShembe Manazaretha ngijulukile ngimanzi ngiyesaba kakhulu angedlule la mana nje mntanami uma uhamba emhlabeni uyeduka imihla yonke ukuphila kwakho ungene iseleni ongaziboni kodwa abakubuka abasibone ukuthi lo muntu useyiseleni noma usemgodini omnyama. Ngicela ukudlulisa ukuba ningixolele ningithethelele kukho konke engahambanga kahle nengangibukeka mhlawumbe kungathi ngihamba kahle kanti angihambi kahle. Ngicela la ngano nakhona ningithethelele ngaphambi kokuthi kufika inkosi ngicela ithethelelo kuyo. Amen. Ngoba ithingwathi ungasuki nomnikelo wakho ephambi kaNkulunkulu ungazange ubuyisane nomfowenu ukuba akuthethelele na umthetheleni xhawulane nibe munye. Ngiyacela Manazaretha ngingumntwana ngihamba endleleni kaNkulunkulu lapho nihamba khona kodwa mawuhamba phambili awuboni ngemumva uyakhala kathela ikakumbeke la emhlabeni uthi ubaba mkhulu ekhuluma namadoda phezulu kwentaba yomhlangano uthi bantu bami yiliphi hashi okuyilona lihle eligijima kakhulu nelahamba kancane athi amadoda awunceke yenkosi yileli eligijima kakhulu ukuze ukwazi ukushesha ufike la uyakhona uthi wasezulwini bantu bami alifanele alilihle eligijima kakhulu ngoba liyakhala kathela lingene nasemseleni kodwa lihamba kancane liyayibona imgodi bese lithi dlengelele lingangeni lingephuki. Ngakho ke bantu bami eligijima kakhulu akuyilona elihle elihamba kancane elihle ukuze likwazi ukubona izisele. Amen. Manazaretha nami nawe uma kukhona lapho esingabonanga khona ngasolinye ngingokwamabasi sibongo ngiyacela ukuba ngedlule uba ningithethelele ningixolele ngoba ngifuna indlela ekhaya indlela ekhaya idlula khona la ayidluli eceleni kwentethelo kokucela intethelelo nokuba abantu baphola amanxeba ukuthi asibheke uNkulunkulu munye onezwi linye ushilo uma iseshilo ushilo. Uthi ke uShembe la nobangcwele niyangthethelela Manazaretha. Ngiyabonga kakhulu ngoba uma kungenjalo ngingeke ngifike la siya khona ngoba ngena kwaMsathanja ikhona indawo ebizwa ukuthi kwaMsathanja kodwa mani kwabheka bezayo Manazaretha lapha ya kwabheka bezayo ngase kuphakameni la kiwa khona ngoJuly kune flat elikhona lapho leyo ndawo ebizwa ukuthi siteshi le ndawo isiteshi kwakuthi umuntu uma uphuma umphefumulo eseyobekwa la endaweni yakhe yokugcina bese edlula khona afike kuthiwa kuse station kwa uma eseyakubheka bezayo yilapha uyozahlukanisela khona ukuthi uya kwaMsathanja
noma uyakwabheka bezayo akusinhlamba leyo bakhona abadala la indawo engcwaba abahlubuki kwamsathanda abangayi kwaShembe la siyakhona noma lapha niyakhona namaNazaretha ngakho ke ngifuna indlela yalapha nihamba khona ngoba ningcwele nina kuJehova uthi uJehova noba ngcwele kimi kusho uShembe ngoba mina Jehova ngcwele kusho ukuthi ukhona ohamba eduze kaShembe ongengcwele omemezayo naye ethi abami laba bantu manje uShembe uthi nina ngoba nginikhethile nganenza abami yibani ngcwele kimi Shembe ngokuba mina ngcwele ithi ke inkosi izolo kade nikhona ithi ungayimbatha lengubo emhlophe kodwa mayembethe umzimba leyo ngubo yovuthuluka njengomzimba wakho udliwa inundu emhlabathini kodwa into ebalekile maNazaretha ukuthi umbathe ingubo emhlophe ngaphakathi kwenhliziyo bese uphinde uyimbatha ngaphandle ngoba lena oyimbethe ngaphandle izosala emhlabeni ayingeni phansi kwethuna uthi uma usufika phezulu kwethuna kadise iphezulu kwebhokisi lakho noma uhlaka bese ibuye kuthiwe abayithathe babuyele naye emuva bese kusala ingubo lena esize kuyo nesiyifunayo enguShembe weqiniso ukuthi masiyembathe ngaphakathi enhlizweni zethu kubonakala ukuhamba kwethu ukuthi siyakholwa khuluma mntana ngenahlukanisile nabanye abantu ithi uthi uShembe nahlukanisile nabanye abantu ukuba nibe abami ngiyabonga baba 2 ngifundile incwadi 2 ayize esibili ngokho konke kukhona isikhathi nomzuzu ngiphambi kwebhokisi ngiphambi kaNkulunkulu ngisecourt ngizokhuluma iqiniso kini elingaveli kimi elivela kuNkulunkulu unyazi lwezulu ngithi mina nawuzwile ngizothi kuwe ithi lencwadi lena akhuluma ngayo zonke izinto zinesikhathi ngithi ke kini maNazaretha kumnyama kubomvu liyashisa kuyabanda izwi likaShembe aliphikiswa lalelanike ithi inkosi kuloya nyaka engawazi ukuthi muphi ithi maNazaretha sengihlanganisile manje nimunye maNazaretha sengisebenzile sengihlanganisile senimunye mangibongwe ukusebenza kwami mayiveli ithelo zokusebenza kwami sengiyahamba manje sengiphindela emumva ebuhleni bamaNazaretha ithelo mazivele ukuthi njoba ngihlanganisile nje ukuhlangana kwenu niyakwemukela yini niyakuqhuba yini izwi lenkosi nikwenzile lokho amen onyakeni olandelayo ithi maNazaretha ikhona into engayithandi kulelizwe lakini eGoli ukuthi uma mina mangithi hlanganani nibe munye nina niyahlukana uma ngithi bukanani kahle anibukani kahle uma ngithi ningaxabani niyaxabana uma ngithi ningatahani nina niyajahana uma ngithi hlalani phansi ngokuthobeka nina niyasukuma niyahlwathuza ngakho ke ngiyacela futhi uNkulunkulu uyakhuluma nabantu kanye nakabili nakathathu okwesine sala kutshelwa sibona khona sibona ngomopho Isala kutshelwa sibona ona ngomopho ngijayile maNazaretha ngoba la eboxini kufuna ngikhuluma sisha ngisuke ngihlale phansi anginamazwi amaningi ngikhuluma namazwi engiwatshelwa uShembe manje uma iphela ngizohlala phansi kodwa maNazaretha lesi sihlabelo salotshwa uShembe unyazi lwezulu ubhombela wathi sala kutshelwa sibona ngomopho kusho ukuthi wayibona ukuthi zikhona izala kutshelwa ziyobona ngomopho ngakho ke maNazaretha ngiyafisa ngoba ningcwele nina ukuthi njoba ngicela kini intethelelo ngicela ukungophi
ngicela ungabisa lokutshelwa mangilenze izwi lenkosi njengoba linjalo ngithi kini maNazaretha ithe inkosi uma ifika ngomhla ka4 lapha ethemba lethu yayisiphinde futhi imemeza yathi maNazaretha ayikho into engiphatha kabi njengokuhlukana kwenu ithi mangihamba ngikhuluma indaba kaJembe maNazaretha hayi okwami angisumpostoli Paul mina ngikhuluma izwi elikhulunywe uShembe olaziyo nawe ithi inkosi mangihamba ningehlukanisa umhlane wami nehlukana phakathi niyakwebhana yini ithi ke inkosi angithokozi ngokuhlukana kwenu mina ngithokoza ngokuhlangana kwenu manje maNazaretha uma sifuna indlela eyekhaya kwelizayo siyombona kanjani uShembe ngoba njengoba silapha sisemendweni lapho uShembe athi khona masibe munye sihambe siye ekhaya ngoba siyezi isikhathi oh yeah yeza uyeza umhla ukuphela uyakuma phambi wakho ami wakho noma ungathandi awamaguma emimango ayolelezeka awamaguma emimango ayolelezeka nanxa uthanda nanxa ungathandi amaguma nemango ayolelezeka sithi esinye isihlabelo sesine ithi bheka isango livuliwe isango livulwa isikhiye sivulwa inhliziyo yakho ukwenza ukuthandwa unyazi ungenza ukuthandwa umuntu uma ungavumi ukuvula isikhiye nami ngavumi ukuvula isikhiye senhliziyo yami ukuthi kukhalakathele uthando ngaphakathi kuwe ngiyothi noma ngithanda noma ngingathandi amasanga yovalwa ithi inkosi yamaNazaretha weMaNazaretha luthi unyazi lo muzi wasebuhleni bamaNazaretha bayoduka abaningi bayothi bayakhuphuka kulomqansa bethi baphelele ngaphezulu ebuhleni babone sebesedanyile elikhulu khona idamba yazi abanye noma kwanyuswa noma kumawuthi ngapha kunedamba elikhulu ngale ithi inkosi yothi yaphaphama uthi yakhuphuka ngomhla kuphela uyothi yahamba uyebuhleni bamaNazaretha usibone usuphezulu kwalelo damba maNazaretha ngilethe into eyodwa ngathunywa inkosi ukuthi nginitshele yathi angizela nginitshele ukuthi ibani munye amen ngeza ngingedwa elizweni ngithunyiwe kini ngiyamemeza ngithi ithe ngiyakhumbuza angisuso kwami njengoba nginikhumbuza ukuthi lapha ethemba lethu uShembe uthe ibani munye nithandane ngingabuyi ningakwenzile lokho wopha sopha isolofo phezukwethu maNazaretha ngoba uma singayenzi intando kaNkuluNkulu kufika isikhathi noMoses wathi esentabeni efika abantwana babantu sebethatha indandatho bagxoba bakhonza esinye isithixo lapha phansi kwentaba wayesethi uJehova kuMoses awungeke ngibathethe akungithethele ngibabulale wakhala wathi hawu Nkosi bayothini ngoba wabakhipha eGibhite uma sebelapha usubabulala ehlane bayothi mina nami maNazaretha angisho ukuthi nguMosi kodwa nawe uthunyiwe ukuthi ube umshumayeli wokushumayela ivangeli wena Nhlalisuthi nawe mama nawe nkosazana lokuthi uthe uShembe kube nokuthula ufuna lo nto nje kuphela uthe ezulwini makube nokuthula uthe emhlabeni kube nokuthula ngoba la siyakhona kunokuthula ithi ke inkosi maNazaretha ngiyacela ukuthi abagxotshiwe abancane bahloniphane nabadala akade bekhona akusho ukuthi abadala bahlakaniphile bonke bangena emgudwini kaNkuluNkulu ngakho ke ithi thandanani nibe munye ukuze nifinyelele kimi mina Shembe
nani maNazaretha ithi ke thandanani nisibonile maNazaretha isihlangu ebesiphethwe unyazi luphuma ebuhleni maNazaretha obani abasibonile besithini besihlwanani khuluma ndoda besithini sitabelele isihlangu besithini sukumusho nje thandanani ishokobani maNazaretha isho kuthina ukuthi thandanani kithi sonke akekho ngcwele maNazaretha akekho lungile sonke siyafana phambi kaNkulunkulu yangithuma inkosi olunye usuku emzini wasekuthuthukeni yathi wena ngithamba uyesana nezwe ngoba kukhona abantu bami lapha yathi kukhona abantu bami lapha ngisho ukuthi ke maNazaretha ngihamba emgudwini wokuthunywa inkosi ngoba ngomhla ukuphela iyodibana nami ngafika kwelizayo ngafike ngathola unyazi angizange ngithole omunye uNkulunkulu uma ngibuya ngongena emzini kaBaba endlini yangasenhla yesizulu enkulu engaka ngafike ngathola ubhombela physically ngawa phansi okusho ukuthi inye lento angizange ngithole uNkulunkulu kaShembe ezulwini ngafike ngathola unyazi ezulwini lwathi buya wena uze emhlabeni ngavuka ngathi qinqo amen abathanda ukuphila emhlabeni okaJesu noma kulukhuni indlela ekhaya edlule ngozini ibalimazila abaningi ingumncindezi idinga ukuthi noma wonene nomfowenu ungagwegwi qonda kuye ufike ucela intethelelo nibuyisane nibuyele kuNkulunkulu ngoba lapha ngale kwalendlela kukhona uShembe nokukhanya yona ke into engilethela maNazaretha ukuthi omunye inkosi maNazaretha ithema se uma ijika ithi uthi uShembe niyabona maNazaretha ngicela ngithatha right uShembe mayethi right na uthi right ungathi left uma uShembe ethi ngithi left unyazi lwezulu na uthi left uma ethi uShembe forward phambili na uvese uqonde phambili ungahlehlele emuva ngoba uma ungasala uzosala njengasesigedleni phezulu lapha yana ethe inkosi phezu kwentaba ithi kukhona abanhliziyo zabo zasala kodwa kusikho lokhu ayikho enye intaba ngaphandle kwenhlangakazi ithi inkosi ngabashaya ngesithende ngathi uthi ngase ngithatha right ubone sesibuye eCanaan maNazaretha sithe sesingena phakathi engonweni sithi sithatha left unyazi lwathatha right awu maNazaretha ngiyababaza awu maNazaretha ngiyababaza hey maNazaretha isilwane sasezulwini ubhombele isitimela samampondo undaba zasuka entabazwe thathula zakho eliphezulu uma sikho eliphezulu thaba nemvunge thafungazela thawele emthandeni emzini amakhosi komaphumulo ingudlo ingumahlombe uzandla sinemsebe sinjengelanga uyabona uma isefakalela bhande lakho uNkulunkulu abesihola ngalo besibamba ubhoko siyasibona kahleke ngoba sila eduze kwayo bese libamba ithi ngalibamba iluthi ikhaba lidaka lasezulwini maNazaretha yanibeka la khohlwa maNazaretha yanibeka la into yasezulwini ngemuva ubutata ingubo kuyagijima aba uyazi maNazaretha ngabona isimangaliso ngabona inkosi uma iphuma lapha
sibheke manje eKenani lencane lapha edokweni kwakunamanzi lapha eNazaretha amanzi amaningi lalinile izulu uma sakhuphuka la kuphela khona isikuntela niyabona eNazaretha bese uthatha kancane ikhona nali ipapa la ayibona inkosi yabo phezulu kwamanzi kule bridge la angithi ngikhuluma ngabantu abaziyo kule bridge anyana lapho lalima amanzi kodwa isilo sezulu ngasibona sihamba phezulu uma sifika uma uthi ukukhuphuka usuka khona eKenani kuleli ithembe lencane uthi ukukhuphuka kunama greater nodaka lwalini izulu ngasibona isilwane sihamba phekodaka sikhuphuka lapho eNazaretha sithi siyoshona phezulu la kufike kwakhiwe khona inkatha eNazaretha hamkhulu ushembe eNazaretha mbabazeni babazani eNazaretha awufunda incwadi bese ngihlala phansi qhubeka inkosi eNazaretha ifunda incwadi kaPhilip oqala yayisifunda First Petro oqala isahluko 3 yafunda incwadi kaMateyu 11 verse 28 uzoyifundela wena funda masitshane ndodana isikhathi sihambile sikhona isikhathi sokuzalwa khona isikhathi sokuzalwa nesikhathi sokufa isikhathi sokutshala nayo indaba engiyithandayo ushembe eNazaretha utshalile ngesikhathi eSeptember kunjalo amen uzovuna manje uzovuna khona kutshalile uzokuvuna ukuthula nokuhlangana mayifika uyenza umehluleli eNazaretha komsombuluko uza nesihlungo sasezulwini indoda yokuchaphazela isisu esefikile nonkosikazi yokuchaphazela isisu nenkosazana esebuza ukuthi niwenzile umsebenzi wami amathalente aninike wona ngiyabuza ukuthi anogqibanga ngani phansi nathi inkosi inonya yazi le ncwadi ethi khona umuntu owathi mina nkosi ngakubona ukuthi unonya unolaka uma ngithatha lithalente ngilisebenzisa uzosuke ungilahle yathi inkosi hamba silahlwa uye eGehena lapho kukhala khona abantu ubusuku nemini nceku embi nengasebenzi weza omunye owayiphethe amathalente enikwa amathalente amahlanu wathi mina ngifike ngathola omunye u5 nanku 10 yathi inkosi ngene ekujabuleni kwenkosi yakho wathi omunye ngiphethe amathalente amabili nanka amanye amabili ngicela ukuba inkosi walethe kuwe yathi inkosi hamba nceku enhle ungene ezulwini ekujabuleni kwenkosi yakho mina nawe sinalo ithalente sikwenzile ethe inkosi makwenziwe nihlanganile nabamunye aninyokolozani nithethelelene nizobe nikhona phambi kaNkulunkulu ngenhliziyo ezimhlophe nangothando olungakhononiyo ngoba phela eNazaretha njengoba sikhona noma indoda noma wesifazane noma intombi kodwa senza isifungo noshembe ukuthi Nkosi ngiyakukhonza ngiyakuthanda ngothando lwami olungakhononiyo nolungangehlukanisi njengoba kuthiwe kuhlanganiswa nikhumbule eNazaretha ukuthi nisivumelano somndeni yakini noshembe konke okwavunywa kwasayina kwashicilelwa phansi ngegazi kwashicilelwa imindeni yakini phambi kaNkulunkulu ngakho ke njengamanje ushembe sefikile wena zifune wena wedwa musukubuka umuntu eduze kwakho ngoba uzawuhamba uwedwa uzofika uwedwa uzolahlwa uwedwa uzovuna uwedwa asikho esihlabelelo enhlabelelweni kodwa ngithi kwakusho indoda engizalayo ithi emhlabeni weza uwedwa uyawuphuma futhi uwedwa ngakho ke uma uzohamba uwedwa uzongena emgodini uwedwa uzovuka uwedwa uzofika kweshembe uwedwa uzobuzwa uwedwa uzolahlwa uwedwa noma uzovuza yana entuthwaneni ivilandini yabo isho umntanami uthi ithini uhlakaniphile wena yana entuthwaneni ivilandini amazwi ahlakaniphile la ngithaka afunde uthi ushembe yana entuthwaneni onavilandini ubonisise izihambo zayo ubonisise ukuhamba kwayo imendo uqonde ingenamholeli nambonisi ayinamholeli nambonisi nankosi ehlobo yalizungeza isinkwa izungeza isinkwa isikhathi ngiyabonga ndodana isikhathi esihambile eNazaretha ukuguqa kwami phambi kwenu makuthandeke amen makwemukeleke amen
ezulwini nasemhlabeni. Ngicela sibe munye. Omdala hlonipha omncane nomncane ahlonipha omdala. Uma selifikile unyazi kukhona impi yobumnyama ebizwa ukuthi uMamona. Ngeke ngithi akuvule iBhayibheli isikhathi asekho. Ithi inkosi mina nendlu yami kusho indoda. Ithi mina nendlu yami somkhonza uJehova. Asiukhonza uMamona. uMamona indlu yobumnyama ebiza abanye nayo ibabizele ebumnyameni. Thina njengoba sila kufanele siye ekukhanyeni kuze uShembe simthole esekukhanyeni ngoba usibizile ukuba size kuye. Uma siza kuye ufuna senze intando yakhe. Ngalawo mazwi bangcwele anoba ngcwele kimi ngokuba mina ngcwele kusho uShembe nginahlukanisile nabanye. Nkosi busise nekuzwini. Nkosi busise uguqa abangcwele. Amen. Gengo lande li wako no womo aoyi asambe ndotana